بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, كنت سمعت يعني شرح كتاب التوحيد ini semua ini mau berdoa si mana yang Ustaz Akhyari ini doa ila syahadati an la ilaha illallah. Ini doa ini usul itu pas suruh kita si doa ini bab tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Ini tafsir tauhid maknanya وشهادة أن لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله. بقص نبي تعدهم بقص نتشارع بقينة أن التوحيد بقينة أن لا إله إلا الله. سواء بابنين موينين يا من مسائل بتامبا سين مكشوف لا إله إلا الله إن تدعو إلوه يا لا مسائل بتامبا. فالمؤلفين باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Med ayat hadis ini sebutin niarai makna jalan ni menunjuki makna ini jalan ni syurut dosa si panabenal la ilaha illallah. Wipatu tiene me so sebutin ini nang supaya completo completamente ini la ilaha illallah. Si ayat sekarang ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Makula madrabi ma ayat lay Oke, itu sih dengan ayat itu si dihwan lay pada Allah Subhanahu wa taala qul lil ladzina za'amtum min duni ta'awud akhirat pada Allah Subhanahu wa taala si adu misira akhirat kinawa oleh Allah Subhanahu wa taala yeye ni si kufari ini kullu alladhina za'amtum min duni oka be musyrik kalau maglan mana li tawawun bini atau kan linganan bi yeye be si pamakuhan bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu si ini musyrik deluin mau si kanabihan, mau si salihin, mau tabang, mau kemumpatan. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Nah, si beiin penganduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, gay maka ges, mereka binabihan me malaikat me salihin. Gay maka ges, la yamlikuna kashfa dhurri ankum. Gay maka ges ngalaan kemudaratan aman ka wala tahwila. Gay maka ges mindahan halbi aman kalanlah kalanlah ganya terus me ai ulaika alladziina yad'un yene me ai me a jinwa penganduan dia atau me malaikat penganduan dia ka penganduan juga me amuin ulaika alladziina yad'un yabtaguna ila rabbihim wasila si yene me penganduan dia magbias ye me kakahinam matapit si
si Allah Subhanahu wa taala tinala si Allah Subhanahu wa taala isa au si makaurung kahapa bisa si tinala si Allah Subhanahu wa taala ayum aqrab sini mas matapi yere si mi ayin si mi ama sini mas matapi si kami Allah Subhanahu wa taala atau mi'a pamakuan mi mi'a matay may kanabi ng ganini Allah Subhanahu wa taala mas matapi si kita nangkan makna ayat dari sebagai i pemakuan ini yere mi ama matay gini maka sebelum kahapa kita kemudahan gani proses ويرجون رحمته ويخافون عذابه دكاني أن يسبينه بنا pemakuan di UN pemakuan di UN maku ngase mempensepsi maku si Allah Subhanahu wa taala mempensepsi inuan kaasa mempensepsi kinase Allah Subhanahu wa taala mempensepsi inuan nikmat wa yakhafuna adawa tinalo si siksa Allah Subhanahu wa taala isau si nama macam tinalo si siksa Allah Subhanahu wa taala ayat ke-6 si kedua wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun Pak Ibrahim si amane si kaumanne innani bara'un mimma ta'budun benar-benar aku patalaku atau akan gayku maglilla si yene sinumbabi yuwe si kemo sinumbabi gayku maglilla we panuhanan ti gay tayma ko Tuhan si sinumba si illa alladhi fatarani malaikan nen yene mau panjari aku hi pege me musyrik telu bisa kalau si Allah Subhanahu wa taala sinumba berbeda si Allah Subhanahu wa taala sebagai semua ini me perempuan seperti na gay tayma ko Ibrahim kemo sinumbabi kan malaikan mau panjari aku hi endo yene tinayma fa innahu sayahdin وجعلها itu موضوع syahid وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون duk yene bisa ilmian yene pa inne patala pataukan gay tayma aku yene panubahan bi sa di mana Allah Subhanahu wa taala iwen kalimat mian bisa ni mian pangawasiat ni simi mapasunu si yene me kanakan ni na ini dia harus nukta hadi mana mal miki sarat langsung usi ayat 3 wa takhadhu arba'ahum wa rubbanahum arbaba min dunillah hina wa ere yene me yahud me nasara hina wa ere me kapali anden para yahud duk me rubban para nasara arbaba min dunillah panuhanan sadian Allah Subhanahu wa taala ayat ini nen si waktu binasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buat sahabat Nasrani kena sahabat mi'an Kristen yang ketika Islam paine Rasulullah gak paine nunggu kepada panian kami gak akan paine nunggu sisi paine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fa fatuhilluna ina lumain ke ngahalal sih aman me parakala hinara Allah Subhanahu wa taala sitaus tinut sewendi pain dan sahabatnya awli us duk numai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam hinara moede me parakala hinara Allah Subhanahu wa taala sika pain awli na i pain Rasul sallallahu alaihi wasallam maksud ayat i panumbabi sieni panbut di yene sie ini fatilka ibadatuhum na iya panumbabi siya ng sallallahu alaihi wasallam panudbudi siya ini kabayaan ay bisa haram halal pinagsaliw atau kan ini 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 maksud Allah Subhanahu wa taala ayat ini si keempat ayat ini wa min nasi yattakhidhu min dunillahi andada dunia manusia ngahinang sa di Allah Subhanahu wa taala sawi yuhibbunahum kahubbillah ines sewa lagi nalasahan wa yene me hininam dari Allah Subhanahu wa taala kahubbillah ko pa ngalasan sa Allah Subhanahu wa taala وفي الصحيح في حديث
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله سين وقال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دو جاي كهذا مكفوري وتيني si utingne ke mo sinumba man Allah subhanahu wa ta'ala haram malu wa dam haram ni yene pengartaan ni duk lahan mana ni muslim ni min ahli tauhid ni ye menjadi binapati bagi ko ini tersebut delu bang ahli sempurna atau kan bang ahli mempai la ilaha illallah atau kan ko ini tersebut شروط اللي مقبلة شروط من هو مقبلة لا إله إلا الله مقبلة شروط نا يمين حرم مرتان بالحرم من لهاني وحسابه على الله دو ما يسميه الله سبحانه وتعالى ini katakan teh bang hak dari pengadilan atau bagi semoga ni baik Allah Subhanahu wa taala ni basta ada apa لا إله إلا الله بس وقال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دو هذا أتوقع القديم في سنة ini semua Allah Subhanahu wa taala. Semua orang si hadis ini banyak mangkal di sini misara tadi dia lebih kami hadis dominan di misara semua orang sampai hilang sampai itikat apa syarat dari فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. يعني اسمي آية تسبut demikian 4 ayat dalam hadis. Ini masail haji amalan menunjuk si syurut la ilaha illallah. Tengah-tengah minha ayat al-Isra, tengah-tengah ayat lain fiha bayan ar-rad'i 'ala al-musyrikin binataram Allah Subhanahu wa ta'ala wa ihninan min musyrikin batal gay dinaima ini hinan lagi ini bangan doa dari Allah Subhanahu wa taala bisa kalian dinoa pemahaman di mau disediakan Allah Subhanahu wa taala bisa kalian pemahaman nabi nike atau kan malaikat juga atau kan sini asal ilien syirkul akbar syirik haji maka bawas dan doa manusia ban Islam ini si ayat sekarang wa pagbuasan pamakusan Allah Subhanahu wa taala syirkul akbar maka perluas amban Islam. Si kedua si ayat ini si ayat tawali bayana fiha anna ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilaha wahida. Bila terang Allah Subhanahu wa taala wa mesiyah bi ahlul kitab ni nasara wa yahud mag sinu bawa ini me kapari periambil si laveyan panhut desi ini kawai ambil si halal haram atau haram halal. Dukna sini nukta rusab we paqta'atin hadi paqta'atin dabu amal ibadat amal sajihah ibadat bangke waqta' sedia man Allah Subhanahu wa taala na maka perlu kaum Islam. Sikatelu ayat ini Ibrahim lay qaulul Khalil alaihi salam lil kufar innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani istathna min al-ma'budin rabbahu wa dhakara subhanahu anna hadhihi al-bara'a wa hadhihi al-muwalah hiya tafsir shahadati an la ilaha illallah. Gay panaima gay pangakut Ibrahim siyene sinumbay sa diman Allah Subhanahu wa ta'ala li irusab syar la ilaha illallah amma sahaja hadir dalam surah la ilaha illallah we subi hati kita subi puting te kemon yene sinumbay Allah Subhanahu wa ta'ala subi kita imam kufur subi kita ikagat si mabali yene gay kita mencari masak atau kita mencari upai gay kita tahu kalau bisa kapan atau kalau masuk surga atau lagi supaya kita asal dari pengertian teh asal i'tiqad tu isi
dia lem ke batalan, dia lem ke pelepasan. Umus ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. Siyene ayat sika 4 lagi si surat al-Baqarah ini. Baik Allah Subhanahu wa taala si tubuhat lagi wa ma hum bikharijina min an-nar. Nasiyin gay si lumua sama dengan neraka. Siyene mi ayen yene kani ande ma ngahinang sali si Allah Subhanahu wa taala us kinalasahan wede yene me hinang de sali si Allah Subhanahu wa taala ien ko pangalasane Allah Subhanahu wa taala. Na lu kamalain pagkalasahin ang masahadi ibarat usap subitan tanto si Allah Subhanahu wa ta'ala gay manjari pina inosal sa game Allah Subhanahu wa ta'ala pigi miayin kaniyanin malasal usap si Allah Subhanahu wa ta'ala kinalasahan lo Allah Subhanahu wa ta'ala sumubuanin nahinang sisali si Allah Subhanahu wa ta'ala kinalasahan lo nahin makapalosi ang Islam kaya usap si umasik ng Islam ga ta completo ini la ilaha illallah bupain pa ida si kinalasan do Allah Subhanahu wa ta'ala sui iya jaga sande sa din Allah Subhanahu wa ta'ala niya salih na sa ingin bang ahi sampurna ni pangalasan si yene berhala atau akan yene jin atau akan yene pemabuhan dan gay di desem Allah Subhanahu wa ta'ala atau gay di desem Allah Subhanahu wa ta'ala seingin bukan isiin para jati nasari dari Allah Subhanahu wa ta'ala seingin yere me pangalasan ni kaimaman din sobra man pangalasan Allah Subhanahu wa ta'ala mas hadid ubus si yene las ni ini si hadis lagi apa ini ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها. Yene si hadis lay pa ini ga hininam pamisaran buah manusia pamisaran la ilaha illallah maka haram yene lahir pengertian maka pasti kira Islam bentel ini maksud bisa Dumain pemisah la ilaha illallah hijah, pemisah la ilaha illallah, pemisah hajat, gede makasih pasal kita Islam. Duk sampai bisa berkata hati mana nih? Mana la ilaha illallah, tadi apa tu sinumba? Sedia mana Allah Subhanahu wa ta'ala gede maka pasal kita Islam. Duk dumain hajat sampai bisa pakai makekor dan pengatianmu, bisa pakai sempurna apa dan pengatianmu. Kalau la ilaha illallah tadi apa tu sinumba? Sedia mana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa pe saya kalian dia pikir pasal Islam. Duk sampai bisa pikir gay lumba sadia man Allah Subhanahu wa ta'ala bisa pe sumber Allah Subhanahu wa ta'ala dengan denangan dia mararahi. GP haram masih halal pengertian do lahan. Painte gay mararahi magpay la ilaha illallah dugge masih mararahi bisa katakan mananin dugge mararahi bisa pe gawi gene numba sadia man Allah Subhanahu wa ta'ala semua wanin masih be subay gawi maksaksa wa ini kemon dumay si agama Islami asal dalam kawatalan na laisiin katakan de we asosiasi completo yene limemian subi katawhante
supaya kita ngalaktik nukdelate ini la ilaha illallah kaisa supaya ketahuan kadua supaya ketahuan mananen sikap lunen supaya imam ikrar kita pematian teh supaya nak sakti si kita pematian teh wesa gania patut sinumpa sedia man Allah subhanahu wa ta'ala duk supaya kita gainum bahasa dia man Allah subhanahu wa ta'ala duk supaya si kalimanan itu ini dia dalam hadis dia dalam ayat anu teh mi'an persate supaya kita magpain wa siye yene dumain si agama ini nih asal dia dalam ka batalan si dia dalam ka lepasan si mau kita saksape pa inte mena sanain kau kala atau bisa itu atau kan dia ku inte bisa si ieu dia ketahuanku menjadi si masih Allah subhanahu wa ta'ala narka menjadi si masih kesuka dia ketahuanku menjadi si demkapan atau saling kita rusia samian GP sempurna ini pak agama itu. Nah, iru ini subjek untuk dia amat dipakai di situ. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin. Astaghfirullah.